Privilege marketing ni boko gwato geni gwemu wa biashara na onjorithia kire muchemane jwa kwa riko ni biashara. Muchemane jio jokethera jore Greenwood Mall mutindo kangangi kwambiria tariki 22 cia Disemba. Mwanka tariki 24 cia Disemba na gukethwa kwina ataalamu kurukia 100. Muchemane jio jore na onjorithia nkabo. Tore na ofa ya kuma ngiri 30 gwitia kwigwatira kanya kuonania otea bwa biashara yaku kwanjorithia kana kusponsor muchemanio jio. Mworoto munene ni kurita kanya ga kwagirithia biashara cia Mount Kenya na kajaga Mount Kenya. Kwigwatira manto nkoroki turingire thimo gukurukira namba iji 0720 386 278 kana 0711 393 939. Mo biashara Chumerie ni utukonjorithia biashara chietu tore amwe ugakurukiroa. Bwega murithiri wa Meru TV kura kunthiete na mbere kuraitha uri kagita kangi kega kara twi na mbere kwa tukiona kanya ga kurikana kiri Meru TV ugoro na kigagira ma kura kunthiete na mbere kuraitha uri umenyeri wagirite ma na kandi na mbere kwa ngiko wata ugeni kiri mubango wetu ugoro bwa emundi na ngicokera nkatho chimwanya no ntu wa gutara kuraitha Meru TV re yethiritwe ki na mbere kwa gitamba na wetigirira kunde kathetuni kamumiru ugoro bwa emundi kiri mubango wetu wa rumuri rwa AMERU tukaina mbere kwa tukeragira mantu mwanya mayara methiritwe makina mbere kwigwa makendereaga account ni yetu ya AMERU na mononkuruki tukethira tukiraithagiria mwerekera gungwa wa Meru nuuriko tukethirwa twina mheshimiwa Caleb I think njira na yete na kaita tekula tukaigwa twinwa na twina mheshimiwa Serio twinwa karibu sana kiongozi bwega no ntubwa ukinya kwe bangi tuweterete I think mheshimiwa ZK lakini ngwetia no ntubwa shughuli hapa na pale ukaina mbele kwa labda ngitwerezagira burago karikira karibu sana kende murithiri wa Meru TV tukina mbele kwa tukiambagira ibwaga sana Faminas mbere mangu chokire ngatho nyinge mono no ntuba kungwata ugendene ya nyomba iji ya Meru TV na mbuge ndajuju nkaririte gite kia mheshimiwa SNDK unfortunately kutuma ntwara na tu leo me account kidogo na ethratero bokumaninji kuthro ari county na Arua na ntuba gitumikeu and quest ku mwakilisha na Arua rwari rurabo kali kuthro na Ru na mindia juju so mheshimiwa na mbere nkethie mumiru sana na mwire bare amwe kabisa na nuntuba interest ya kukaria Meru nikyo gitumi ate amwe na bautwi bwega sana mushikaribu sana katu ina mbere kwetu ki aranagire kwandarika iganona ira twine chimurithiri wetu mwende ugoro bwe munde tu ina mbere kwetu kioranagia kioria kana tukioranagia ri Meru riona gukarakaria ate kuringana na gonu kuona mantu mathiete bwega county yetu ya Meru kaina mbere kokeragia na ati ukurukira namba yetu tu ya kaudhera 0707690001 uguthi nambere kwigwa ugitunenkagira guge bwaku ugoro bwa emunde nyuma ya mantu mama kone na impeachment kwigwa makiyagira nyuma ya mantu mama ndi cedino cedhiritwe chi Meru nukuona taka le muthia kwethiritwe kwina thiri Meru nukuona taka mantu makagira nukuona taka mantu mali sasawa niyo kana ikyo kiuregetu ugoro bwa emunde tukaina mbere kwa tukiwatanagira nawe otwire guge bwaku kumushikamba yakirego kiri mutato yo guthiritwo rio wa kuruta governor gitini mbere magatwambire kiri mutato yo wa impeachment ya governor Kaura Mwangaza kuthinara senate na twaina mbere kwa twichokagirwo kairi governor Kaura Mwangaza twe governor wa county ya Meru kuringana go mutato yo gunthe wachithukiria tano kuona taka kwina go mabwathia na mbere kwa bukionekanaga ara senate kana what do you think kuringana go well mbere ma bana Faminas betikiria mbere mumiru jokire mumiru wonde nkatho ari nuntu AMERU ibalitire ngugira yari yao AMERU ibalirie ntatuira cia bainiriti na mono njoke nkatho nyingi sana kira atongere betu ba AMERU kwa bold enough to face the truth na kuga ati kwari na issues ndene AMERU na bacho antaira ya gutethia AMERU na nkatho nyingi sana njoke kire MCS betu ba AMERU the 59 MCAs
ugora bendaga Meru ithirwe kari issues iria citwire Meru na bakurukia motion ya kuania governor mbuge motion iria gwita Senate imbiche kwena narratives nyingi muno cia kira kiendelea ndani ya Senate lakini kiako mbuge rira twita ndoene kwethara kwina mantu jairi aidha uchindwe kana uchinde so in this case ndaguchinda na guchindwa tirazima kwithirwa uchindirwe genuinely kana withirwa irrespective of kira gitumiro guchindithia uria uchindirwe na uchindirwe na uria uchindire no yachinda so mbuge bautwi Meru impeachment yetu nete some of the senators bonde iba mijukiri emotionally na barayukia agenda kandi iraewa kibicha giki nene muno manto video imwe yari endete nditira out of context wana tuthimo tungi twiga wito aringiro ndeke mwicho manto ya chenjwa zaikwa ungi buge etu turingienda muno kwithirwa Senate itajukire mantu ya emotionally ngenda muno Senate ithirwa yategerere impeachment ya Meru na kujukia interest ya Meru iri number 1 but then it turned out not to be the case lakini ndenda guchokia nkatho nyingi ni untu ba senators braba stand their ground especially senator wetu wa Meru senator Kathuri Murungi in fact baraba ategete process ira physically na riria arauga aringienda kurecommend muno nya gutwika in the future the impeachment yeja antu aija kikundiscuss wa Senate ikamba kuja on the ground igatirimana na atongeria bonthe igachemania na stakeholders ba county u kenda bomba kumenya feeling nyongwa ya antu barabari in that particular county ekariatea in this case baringibura muno kuja Meru nchokia nkatho nyingi sana kiri Senator Munyi Mundigi wa Embu na Senator I think ni Cheregui no sorry Senator wa there is this guy from Dietora very kura bara stand ground na baraungamana na Meru completely kuri bangi baere tu emotional nuntu you know personally I very surprised that Senator kurungama kauga ya vandota kinya ninde na mwali but then what was before the Senate was not our daughters was not our mothers was not our wives what was before the Senate was a governor wa Meru no iketwe Senate timwe kuru kana mwali ni governor wa iketwe Senate no ntubo incompetence in fact kiraje surprise agaburu ikwethirwa kuri issues governor wengwa admitted ali before the Senate no ntumea twinde twategete live kuri issues admitted ali Senate admit meya for instance issues chiegene na iliku appointments na ale akinya yakauga teni county secretary akaurwa responsibility ya appoint antu babali ni auge katiba ni akwa endo tigira county secretary agatwire nya county secretary na powers what is that now kandi metreferi already na ijo makosa jara wikitwe before the Senate but then antu bara batwika emotional barega guteka uma so mbuge na bakwa ndingirigira Meru ya served in a different manner so kirekure kira kumbulitie kethra thiri egochoka Meru ni untu bwa itwa ya Senate ndenda kuga from the onset nte gwitikia thiri egochoka Meru ni untu senators bakuringa kura yao batetere the next step egochoa thiri kira atongeria bonthe in fact ngavana gochoka Meru I have been asking myself a simple question agochoana na atongeria bangi bageria gochoa thiri kwibwa arachoa kuri we inyara ringira thimu kuri inyara visit agwita kinye MCAs baba bakaranira bonthe kuru kana ikuthiuruka tumechemania ne akiverify na inkona na ndia akigeria kuthiuruka kwa barabara para bona kwa bari voko muno kiri impeachment ira inkona akithiuruka wondine ciao na ndikenda eta kubachafua wondine so tuchokete kiri season 3 ya another series igipindi tuna ndi series tu enderete kumbuild so mbuge ni Meru tutaere sabde ura turingenda but no ntatongiria betu ibathithetie nguge yao MCAs
ibathithiri impeachment bwega na baramikia senate bwega na barameagiu bwega na baranenkanira evidence bwega MPs betu senator wetu atongeria ba Meru kwa generally ibaitite ngugira yari yao so etu ndenda kwira mu Meru bautu tubatere kuthwa tugwatanirite buru na twinyuma ya antu baba tubakaritie kabisa nontu kirabo bacho agati interest yao personal ni interest yao na Meru ikariboga irrespective of the outcome etu ikubagwatira na kubekera weru bagurita ngugi tukirigaira maybe no ithirwe impeachment yeje go fropo mbuga nere wake up call king governor twetere tuonethere ka muchinchia na herega ku muchinchia then kuri mtungura mbirire ntuku ingi impeachment jitigere ingio ithanthatu nontu sheria ne gwetikira impeachment after every 3 months yes. Lakini gavana wengu akuya au kinya I think haraka thita na thina mbere kwa kirombaga urekena kiuga kurekera bara bonde wethiritwo bakimwira na haraka ribari babethiritwo bamubitireti ntikomenya kana migambo eno ni tethiritwo kithia na bura kwithiritwo kionekana kana migambo tu maybe gavana thina mbere kuiwa kiaragia tu ni urantirikana gichunjo giko ka Biblia kyo ngwenda guquote I wish ndengirikana ngaye quote kyo ngwa direct lakini kuri Biblia yugaga atiri ukethora nwitite gwita dhabiu kana nwitite gwita sacrifice mbere ya Murungu no na witite na sacrifice ire kuoga ikia metho ukarikana kurio bwatanirite na mutaronya kwe mbere ya gwita sacrifice eu amba wite ogachwethire na mutaronya kwe ipindi biria bya kweja kamemene TV ne anga narure kiraundi ne anga igurure angare ukiuga nde kurekera baraba mpatirite na ni bandekere ili sarakasi na sendema cia siasa sarakasi na sendema ngwataniro na thiri itichwirwa rarine itichwirwa gi political rallies ngwataniro egachwirwa boardroom anto bakarite nthiguru bakiara na iria bakira na unkoserete aja meia 1 2 3 1 kimencho 1 3 1 2 3 4 ndaigwa ndainyirika na nini response ndakwatiria ujo na ujo na ujo na ndiri wantu no bombe kwira me abo mbere kena bomba kurekanira no munkabwira ne uma nunkoserete na nimbuge ngukoserete ino ndi twambirie kwira na uma bubu kaura then ngwataniro etioneka na guchokanira gutioneka mbatibuge kulingana uni all is not lost ni urake Meru actually we are losing so much kere kwethura governor ate kumba kwinyia gwatanira na bangi we are losing so much so ni I don't know what will happen but itokuitaji Meru echokwa Meru ira twatwire Meru ira yatwire na giteo gikenene muno itokuitaji tochokirwe Meru ira yetu yes. Now that governor bado ali waku na mantu mara methiritwo makenderea no bugano makenderea kana makenderea what do you think ugakarika na tokuthugani Meru ikenderea ugakarika umenka 5 kana labda kwina mantu mangi mombika kurutho gutethia Meru well na bagora mpo bakuga ndiona uni janga vanaki uri ndinayo atongeria bangi uri ndi anto barengo gene chiao everyone is doing what they were elected to do na arwa dona senator wetu atindite na traders bamira na ara Mombasa bakiaragiria ora bagatethia biashara ya miraa Mombasa especially kiri issues iria bakwariria cia mbecha iria bagwitwa ni county ya Mombasa cia kuma gitracts cia ngari kuma kiri nyomba ciao retail shops mbecha iria bagwitwa nyingi bakiaragiria ora bakakarante guru na thirikari ya county ya Mombasa kenda bona traders betu bamira bakuona kioto kiao kana bagutethwa bakwinikerwa levies iria bagwitwa kenda kinya bongo bomba kuthithia biashara na biashara ira yomba gwitania atongeria barengo gine ciao you have realized atongire bo bangi bonze batekiri betere ngugine iraba batere kuthwa bakiritaga na ngugine cienderete especially senator wetu is already on the feet alingugine 24/7 so ngavana nwe nkwana ni ali ndinayo nuntu nawe challenge ire gutuma ngavana ethro monkatha iya atiria raisi thina ciawe you know wamenyeretie vipindi kitiki atamenyeretie ntatu iji cia protocol iji kwendekana ki obichi ngava status ya ngavana te ipindi ngavana alitaji manager mtu wina kirira ke kumenya ngavana policy implementer akimake policies no agu implement in the physically well
na kumiki na nagu implement ende to kethro are implementwa ikumba kweja na guidance abatere kuthwari muntu kweja na guidance yanto bawe foot soldiers bagathi bagwita ngugi CCs chief officers na bangi na ndi governor wetu atari rais yu ntekomenya iri akari rais yu nuntu batu turitaji tangible project na ugataka inya after impeachment kutigi ntu areta kuthithia tangible hari tai antu kaba gukonde rwindoji naja tigania some parts of Igembe na kinyindro ne some parts of Imenti naja ruiri kuri namwe ndoje chiogitanga barabara sisinkite kinyanja chiantu kuri antu batena bya kuria completely nuntu na monka tha iji ngavana atereta bakarande guruba prepare supplementary budget mbecha chiomba kumove kiri sectors iria chitegwitaji mbecha right now chikwa kire emergency fund kana mbecha iu chiomba gweta gutethia antu bau be affected ni eronino eje enderete gavana ateraria rais bibio gavana ari thugania kwithirwo ri gavana ikuthiuruka antu ko chionde ugakundia ngari maguta ja milioni 10 ugeta kwitia cheki ya 1.25 million na ara mitungu gavana ari thugania bibio antu bameru bakwenda thaiu ari mitungu ikite cheki ya 1.25 ari batere cheki iu kwithirwo nenkere chief officer aikeyo kana inya ward administrator kana sub county administrator na we gavana bari obichi na CCs bawe kubanga supplementary budget kenda iku assembly bakurukia yomba kuri allocate mbecha anto bara bomba gutethwa na mbere ya Meru ketha kwiringi tugwitaji ya Meru batu tukunura mathuganio ithaa iji nundu ngabana ari thiuruka kibwira MCAs batankurukiria budget MCA tipo ba prepare budget kaba discuss aba ga approve mwene ku prepare budget ni ngavana na CC wawe wa finance na cabinet yawe so ketha cabinet eta prepare MCA bageta ku discuss mbi but then nundu ngavana ari thugania antu bonthe ibari tu ageta agitwaira yanga batatu kurukiria itu antu betu ibomire antu Meru ni county imwe ya iri antu bathomere bwega so antu baratongere titebia na antu bena akiri gavana na batere kuria rais bou bwega thank you very much morithire wa Meru TV kambi wenkera nagira nawe mbiwe nawe we bwaku ibure ku kirima ntumama na kirima ntumama thetu makina mbere Meru ri ndikuria nukuona uriona gugakarwata Meru gugakarwata kinya nyuma ya gavana kwiwa gicoka gwa account ni yetu ya Meru kinya nyuma ya mantu kathomba makoina mbere kwa makiumagira na muthia tu watuika ati gavana kaina mbere kwiwa kiyaga bado tuwe tukiona mantu ta mawaziri makwenda gwimpichwa tuwe tukiona mantu mekathomba tamara webo akwibure kukire mantu mamonde murethire wa Meru TV 0707619001 tuwe nuri kutwenwe mutamboni ugoro bwa emunde Meru TV hello nakaro muri kwega sana bare ya ugoro era waba natigane akiaje Meru Ika aeropia narikia. Okay. Nipera ndage ikwenda. Ikare ginte. Itanyo ngugi. Na kedera batikwenda. Mama ndikurukia za kurikyo wana tukurukyo rimwe tubere yoto na ngira ya atibara tiye bangi. Kamdo indaga ujungura rai kudai oni ikibidia kwanda ali kamu. Ndari bilijiko muntu ndo wa MPO kwa atangira kawe nje karoreka yes mwana ndikalo ulipeka to wamena tu kaiwa mudaro wa Mombasa ndinori yo mudano ngenku pankole joro orwa kumame wewe nyange tano te mwebe yo nyange tano ajira injira nena Mea uwa ni mtu we kwa isawa. Okay. Kanezero atitawa kanezero atikiana hiyo. Walejere. Yindukira kina mani nge. Ujo kwena mananjire uye tairayo. Ujewe rani kanezira na itena rani. Ni mpenda ya bonda. Ujo ni naona maikule komi. MPO kwa muro na Mombasa atije kaka mama kule kambe jana te kura be joba de joba kara kinyange dana kaje to ami to
Okay, bwa kwa kulingana gwe bwa kuliuga etitha ba Meru betigirie governor kana tucoke ndebeni kairi. Governor zano zigo tiwire ito. Ibwega sana, thank you. Woga weta zare kana arwadi du governor zao. Ibwega, thank you very much. Nontu bwa nguge bwaku. Gatwegwe nuruko twinwe mutamboni Meru TV hello. Hello. Habari ya ugoro kiongozi? Longomi mno beta mweka ngere. Karibu sana bwana mweka. Ka mbere buru ndebwere microphone ya mogeni ni sumbura kidogo. Okay, the other side bakare there in the twenu. Aya, number 2. Nteko na Meru twete taboya bandu. Non to governor na ntobaraba muzio lonketa bareta bakiwa MCA ne bazane 2 million 15. Bombere ote sheria wetekeria MCA alanwa mbesa eta shokolitangwe mashinani. Itwijira kwa penika MCA beta abakaramba project sia 15 million. Na ke 15 million yo ke itania mbasari, that is let's say million idato. Actually MCAs bakoroketi mbasari 5 million lakini bado involved nyake waya ni mbasari. Kama kuona maratasi mitandao ne ura mwananchi yako ona. So areta kiwa naza ni MCAs 15 million. Na kiuria kembere nkauria governor ka ekere mbesa uki account cia MCAs personal kana ni atia kenda tumba wa account to MCA kwa ni bibito mete manto ABCD yatedite na kona famina siotele umba kona kana Meru tere rumuru ina urongo rukiwa rukenda korwanga atongeria betu okay akoza woni nteko support governor DMCA let's say o municipality na to support governor impact kuona maendeleo mbele ngo support kana nto mu support sure MP agedra umete kinya are opposition kana independent kaya wambesa CDF so duru wambesa isiete ke wa 15 million teko tuweka sireta ke antubara ke bo support governor. Ibwega sana bwana mweka. Thank you kiongozi, thank you very much. Gatu woyonge Meru TV hello. Ya kumagaruka pole sana. Geragere kaire kengo tuwe tukiwa atanagira Meru TV hello. Hello mtangazaji. Habari ya ugoro. Karibu ya na mbele. Ukedeka sana. Mantu matidibwega. Baada kila kiukuria Meru tunachokuita tukiwa na Meru tukuona ndene Meru. Nimeja tukuona ndene ya mazinana nyingi mukina no arare ndawita wengo wita. Ande kama kisho tukifika ndene tuwe wanaishi za Meru. Bwega sana kiongozi, thank you karamu tamboni. Thank you. Bwega ndero tudokie thimu ya mwisho wake tuwe tukigethura Meru TV hello. Tuwe sawa kabisa, habari ya ugoro. Nyani mbagirite. Nore koyo kuma nako. Tumbe twa mugambi kuma mwito mwiro. Mwito mwiro bwe sawa karibu mutamboni. Na ndo nenda kwa nende kaunti yetu takuwa. Nuntu twari tena ma otikon kona krem tira utamama. Na ankolira la mono ima imbraza kaime. Akiuga totengo ye mama itete. No to uga mama etonge jara nende people. Ima tonge jevere la nende people. Na tuweza kuona that MCA
ibo batithomi na kwao ni ndi kaunti yetu etakuvua na kwanza ndi mbikirite saini twani MCA bonde bani utengo hilo. Okay, bwega sana kiongozi, thank you. Bwega sana, thank you. Okay, my director Mbera agumbongera ungumwe Meru TV. Hello. Yes. Habari yako ro? Bora mnaito. No rekoyo kuma nako. Radio na mtoto Richard kuma area Kalelwa. Kalelwa boy sawa Richard. Mbuyuburu. Guge ba kwibureko. Unito na MCA baba tukwatana na mama. Ikenda bomba kutangura kwa ilite. Onto mama bayi bakulelya no ate ku Yang County. MCA sibonda araniri abona to bamiro bombe. Ikenda ibo wibo bakuwa. So akakutangura ngo murutire yuo tombo kinya. Na nkona ringi butebwirira ko ya kwagara obitishe yitengira ori na kwa MC batamunga mukono. So nkulomba bururi romba mama na rekebishe. Neta tongole bangi bamiro. Ikenda bombo kolo mama na baritandia nguye. Bwega sana kiongozi, thank you. Bwega, thank you. Ndirwa tu bwega ndirwa tutigiria guthi other side ga tuchoke. Ukuwa Ameru kuraba kuga kiongozi na bamwe bena bariuga governor no twetigirie governor alinambere kwa gitongoragiri na murakatu gutu inambere kwigwa tugichoka ndegeni kengo labda twigwa tukinukagia ma MC babe ntitete na barabangi na baruga governor nako batara kuinambere kwigwa rectify arethire tu akinambere kwigwa betagia tikumenya kuringana hu na bora wewe ni bia Meru bakiwa wotsote na kweno hiyo kwera tiga mantu maingi bwana well mbuge kiri athikire beto bonde baringa thimu inkwenda kwangiri nabo by the way gote muntu uraria bwi bonde baritie uma bura bweta wa uma onere that kwena some little point of divergence. For instance muthikiri ule okumbira kurora twira governor na batere kugwatanira na MCAs bagaita ngugi nditikanire nwe yandirie 1%. Kiuria kiria kiatera tuchokeria and I wish arenge tuchokeria ni arenge twira atiri ngwatanirwo ejo no ka initiate. Meani ntethoma Biblia unie turami ndoma yerekene kuria mwekinya yeka uga atiri kiri uria bibinge binenkaniri bibinge bikwirigirwa. To whom much is given, much is expected. Ngavana nuona enkeri biria bingi kitekire na kyo nikyo kinene kabisa. So nwe tukwirigira initiate ngwataniro. Kutire MCAs bageta bacho ngavana bamwira njo tukarethe guru. If anything baba ibo baingi. So uri umono batere kubachwa. So ngavana akethro atera initiate ngwataniro. Na MCAs na ajumbe na bwana atongire po bange bonde akethora ateni initiate ngwataniro gutire konekana. So ndenda kwira muthikirio wetu isasa wana ingwetikanire na ugwe ngwataniro ni batere kuonekana. Lakini ngwataniro etiru makwija kega chua na ndi guchwa ku ikuto turona deliberate actions cha guchwa ngwataniro na ningavana na batere kuonania deliberate actions cha guchwa ngwataniro. Number 2 kuri muthikirio ratwira kaimenye uga ngavana otengo gia itete ni ntera ugo kanda uga atiri thairi ngavana agwita wikia tumurandi kintu 1.25 million imbecha lakini tubecha tukai twangari kuthingata na jinywete maguta ja milioni 10 chiketi milioni 1 so ni ntiringira nteto iumpe no kaba chirengi ke milioni 10 chikabwo chikanywa milioni na ndiko kulingana na mbecha ira chutumirwa che maguta ijo tukutara tukona ntuko ire tumira around 10 million kulingana na mathabu jawe. So ketha 10 million nego tumirwa ntuko maguta eneri na murandi jura tona juiketu ijo 1 million turinge mpe kenda chinyangirite maguta ene imwe nio iketwe itumurume ari inatha once katugeria kwira muthikiria wetu atiri tutikurega ngavana kwi mantu akuga na kuthithia. For example ituonere akuga kuruguria murandi jwa kwa kabaisikiri ndam to a tune of I think 49 million
na ndamu ire nge kuma na aria ngathu kwanja ntugira president yarira arenga bana ugire akite ndamu ya ika igana rimwe of which munda jora jora yarurea kapati karaka roje rugutairwa tutibo yika ithano. Now batu kira tugeria kuga na atiri gavana na abatere kwa sincere na aru baisikiria ndamu yete thina kira kariba nturera nundu te ndamu yakirwe ni rinya renjerwe itiri etaitithirwe na tiri ewe gwetaitithwe etakinyirirwe ne korogerwa na chuma na kagoto na maiga ethikanwa such that roje rutumba kugita ruthingo ruu na aru baisikiria ndamu kayuno karite nundu inyete etekiria outlet ya thithia ndamu njene na muno kira antu ba area area. So batu turenda kuga atiri gavana na gwitia atigere experts nguge yao engineers barite nguge engineers ndagitari barite nguge ndagitari gavana arite nguge ya go formulate policies you know gavana abatere kuga dream we kwa ikuona mumeru akinywa ndawa agita cibitari akaumara ena ndawa responsibility ora ndawa cikeja cibitari tengugewe inguge CC wa health inguge chief officers bau bari rungue CCO ibo bakamwa advise bamwire atiri technically batwija experts kire fiundi eje ndawa ciumaga kemsa turitaji ndawa ciambeche iji ndene account emeru na ciejaga negi tarenga na ujo so uritaji kure ambeche iji kenda tumba gweta meru ithwa ina ndawa ethia no expert of which you cannot be an expert in everything kinya ni ngwante expert kire manto jonde hari kethiri ni gavana na arua maybe no ndo ninde trend ko thande mwalimu mbuga ki sector ya education ndethro nkia device aboga but tweja kiri sector ijingi no monka kinya ni ngwanchwe experts ba sectors ire ku you so gavana na batere kwambiria kuri rais we gavana na nikawira ndikutiga na rais ete gavana maybe kathuriro gite atenge expect ya ringi thro enakyo na mbuge I have nothing personal na gavana kawira Mwangaza I have nothing personal whatsoever akarekebisha narua na tukona Meru netete na mbere saji that naru no mbeje nkamwira gavana however much tomba kwa thoke disangiria kana disagreement is nothing antu ugatote kuona gavana sakaja bena issues na MCs bawe kwanza baraba ingi baraba ba Nairobi bathuri na ya mabia Azimio na gavana ni wa Kenya Kwanza na batio chumburana nundu gavana na ijero yawe na nagwitania ngugi nabo kiwa kige kwendekana divergence chia opinions political divergence in opinions chibatere kuthwa chima antu ja kawaida na haru ri Ruto kakwende bakwangiri na Raila antu bobo ko murigeria kurita ngugi ngugira wanenkerwo batere gwithirwo kirita bukiangiriaga kana bukindisangiria na ikio tumindera muthikiria na no tumuthikiria uratwira nteto iu ndera muthikiria atiri tha iji tubatere kuthwa twina supplementary budget iri already ndene assembly county assembly kenda bamukurukiria mbeca ciriarokitwa ciuma kiriria cire ciikiri cikwa kiriria cire cigatethia right now right tha iji turikire emergency twina France area nyingi ko kwingi doje ciunwe kali antu ba misplaced baba ingi batina pia kurea so tha iji mbere kuthithia kinya barabara mbere gwaka kirasi mbere kinya gwita gwaka cibitari ingi njeru mbere inye gwikia mbeca cikundi tubatere kuthwa twitengaga mbeca cia kwamba kurumia bau batena bia kurea ba affected ni France mbeca cia bia kurea twabatengera mbeca cia kuba amenities ira iji cia agent jonto kimamo gikiega barabe misplaced na kuona barabara ira cia gitangwa na ara ndaga cia imwe ciuna cigitangi ndoji kwe barabara citiokurukirika na cietha cina gitumi muno kuona na au gukurekebishwa eu nio untubura bwi agent right now so tha iji supplementary budget ni abatere kuriaroketi mbeca cigaitwa kiri sectors ira cite very nindi right now cigaitwa kiri sectors ira cie nindi na ngugeu ni ongwira muthikiria gavana ariuga MCA batamukurukiria supplementary budget the responsibility MCAs go prepare supplementary budget ibagwatari yetu ndauga go prepare kuthithia kubanga tenguge MCA babatere kunenkerwa gintu kia andikio rindi nguge awi gweta bategere band discuss band debate ketha kwino bakwenda kuthithia changes finally bakurukie bamunenkere supplementary budget ende yambagiria na gavana na CC wawe finance so the moment yatera ritangu geu nuo gufero kerengu geawe so mbuge bautwi
nte kumenya kethira gatugwitaji kuthithiria ngava na capacity building kana imbi na ikio tumi kuona inyanto bara ba musevere na are guru iba batere gwita step further te ko musevu ake kenda benderea kurea mbecha cia Meru nuntu na into bietu bona bikurewa ne anto bangi. That is the truth, the bitter truth. Into bietu birirewa ne anto baome nuntu ba interest ciao personal baka mudithirio ba mudithirie na arura lakini bateja pa mudithirie capacity building pa mutethia gutwika mutongerio ora Meru ikundeserve barenda akaro u atije kenda bendera kurea into bia Meru akithangika. Bwega sana nkuona kwina antu kithomba bethe tubakina mbere kwa bakioragia biuria bia bona baingi mabethe tubakina mbere kuga makeri mantu makwena oyo thiritwe akiuga ni wana MCA waende senators waende. Okay, bwega sana alite bonde kabadi kwena oyo lite au lite itukumenya mugeni wetu arutangu yo bishini ya mheshimiwa Kadhuri ni tagarire ku mheshimiwa thiritwe kithukia ya kuwatirania AMERU ibwaga nuntu bakiuria kiu na inguguru imutongerejo uyu nandi uyu mutongeria wengo uroria kiuria kiu ibwega na tira wabu mwisho gatwethe kumoro kidogo then tuchokere kimeka gitate kwa Gwara gwara gwara! Gwara gwara gwara! Gwara gwara ushinde na Betika app. Kuna Volkswagen Polo 2 mpya zinangojea wenyewe. Nduthi 4 brand new. Watu waomoke. Ongeza 55 inch screen 4 juu ya hizo. Na TV kubwa uendanishe na nini? Kuna PlayStation 5 4 mpya za kushindaniwa. Kuna 100 smartphones to win. Na hatujamalizia hapo. Unaweza shinda up to 500 bob cash au free bet kila siku. Na ni simple. Pale kwa Betika app, wekelea minimum bet ya 20 bob on at least 3 pre-selected games. Utapewa chance ya kuscratch. Gwara hiyo kitu na unaweza kuwa one of the lucky winners. Download Betika app sasa hivi. Gwara gwara gwara! Ya VW Polo! Ya nduthi mpya! Betika, jukwaa la mabingwa. Chukuri ya St. Agnes Marega ni okugwata ogeni kirejukania bwa January buria bwetete na mbere. Interviews ni chiambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 20 chia mweri jwa Disemba mwaka jo. Ntuko chionde chia kiumia Monday mwanka Friday. Muchiari ukireta mwana waku ukorirwa ni intobi. Karam, pencil, report book ya nare mwana radho maira na chiringi magana jairi yaki. Obichi chieto irerugurwa kwa mberi ya dhaijere na ndaika 30 rukiri mwanka thaa 8 chia muthenya. Muchiari, rete mwana waku aigwatere kanya chukuru yetu kureo. Chukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi 3 kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru iria tongerete kimathomo wa Meru na Kenya ngima na nitukinyaniretie mibango ya mutaratara jumweru jwa kithomo CBC na nandi turi na Mwanka Junior Secondary School. Chukuru yetu turi na Ritoba Boarding na Day Scholars. Jukani bwa January 2024 kiri Junior Secondary School PP1 Mwanka Grade 6 ni bwetete na mbere na mareijetu ne jakuguna mukojo waku. Komenya manto nkoroki turiongere chukuru kana turingere thimo gukorokera namba iji 0725 977 114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future.
The BT Sacco nio sacco ya kwetongeretie mantune jaki mbesha na tuleja ukinyira kiroto gyaku netwejenaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, mini savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo tuliongera kredo angisieto ile maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba ije 0701911765. Kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco. Bwega tunabure kwa tuichokagira kaire mureithiri wa Meru TV na mwendi mubango uyu wetu wa rumuri rwa AMERU. Tuthite nambere kwa tukiaranagiria na mushimiwa Selio Kaimenyi aga ndeni ya mubango ugorobwa emundi tukiaragire mantu tumara methire tumakina mbere kwigua makiendereaga account yetu ya AMERU na tukiuragiri mwerekera wa AMERU no uriko uri ona AMERU ukarakari ata kuringana go mureithirie mwende guge bwa kwibure ko AMERU ri ukari ata no kuona tatu thiete bwega kana bado kwina ikinya tuendelete kwina mbere kwigua tugita namba yetu ri ukioninia TV yaku ukaina mbere kwigua ukianigia na atike ngo twina mbere kwigua tukimenya mengi mwishi kwina mandu tukwaragiria na kwina message tukuthoma gaga kidogo kwina muntu kuritie urero bichini ya mheshimiwa senator wetu wa county ya Meru labda matagale mariko senator thire twakithukia kuona ati Meru ni thiete bwega okay buge mbere maturikane kinya riria thina ya Meru yambiririe nuntu kwina genesis genesis ya thina Meru all the way last year Senator Kadhuri Murungi nwe wari wa mbere gwita MPs betu ba Meru na baragwatanira na MPs betu na bareja bareta leadership ya assembly ya Meru barakarandi guru nabo kenda bacho antaira ya kugwathania ngavana na MCA zira kwari na thina igitarira ya mbere bururu na kethro rikana bwa ni ngavana oregere kweja na audience nwe waregere bakarandi guru bale bacho antaira ya ngwataniro in beyond several occasions Senator nagerete ku reach out on several occasions agechwaga kutuma thiri but then kinya to ive kethera mo chairman jorare president is anything to go by twalikana migambo yawe iria ugaga kwina need ya bautu turia atongeria ba Meru gukarandi guru tuchwa ntaira ya Meru twigintu kimwe ibajukitie kinya jukumu na MPs beto ba Meru bacho audience na president mo chairman Jojo aithitu na Nakuru state launch kenda guchwa ntaira ya issues tiege Meru lakini finally ajumbe ponde baendelea kutoka after that so ibageretie na thai ara tukinyite my personal opinion underline the word personal opinion nindenge ko itukinyite point na nde kuga atiri mture nuntu atendaga kwatithanwa naye wekanya nuntu kule a few batirona bando incapability kule a few AMERU kule a few batirona incapability kule AMERU bakugwirirwa sarakasi iji tougira kule mumeru kugwirirwa wa milioni 1 iketwe na milioni 10 maguta jaga tumiro jangali ja milioni 10 wike milioni 1 cheki kule AMERU bakugwirirwa nteto yu ninge unguga tha iji nambe yewe kanya itopia buru munkaba ubongo aba batirona incapability bakamiona tu bakamiona you know ikinya chukuru iko thara na fast runners na inya iko thara wena the extreme end slow runners na ndito inya slow runners kanya pambe bone nteto iji na metho but then tote batere kurekeria Meru igwa bururu nonto you know leadership is very expensive na leadership mutongeria tiora witaira mantu jana je
most popular mutongeria twirotega isa indire ko popular kende tandio mutongeria ni uria wonanagia direction mutongeria konagia antu baba inde baba batere gwita nderi ndere antu baba bagatetheka however unpopular it is a good leader atega popularity atega kainde antu baba bagutetheka so bado Meru mbere ya Meru bado nuntu itukumenya Meru iritaji tangible project Meru iritaji project ega stand test egita turitaji ndamu yakwa yatumira 49 million jere baisigirio gwikora nitumirete 49 million ikethru ndamu ekariro generations iri kuna arwa generations iri keja na kinyaba biujuju ibetu peje pedre ndamu iwe kenyunya waruji. That is the kind of project that we want. Te 49 million yero gutumirwa karagita yeje kururia etumira less than 500,000 echoke mbechi winge chonde chegero mebuko ya rume na bukire na ni unto bishop okwarerwa no bishop atia quote and quote rogono ruru kirura na rueta rukari uriko in fact right now AMERU ibandikirite EACC na the other relevant bodies kubere beta baka investigate happenings cia ndamu baisigiria na ebwenge ngatho nuntu issues ira chiege incapacity yetu kwariria the incapacity yake in terms of mathuganio ni incapacity nyake delivery ngugi Meru issues akuthuki lakini well nuntu nayo senate ni abangire tukareo but at some point katugetikiria kumeria the bitter herb ekari o withithiti atia ekari na umenyi to accept it ni ura kina tutu kwenda Meru yoro tukanganga no tu nuntu mutongeria tongairi ari bwa mbere kinya wa chemane na maithe igwa ja chemane na go uri wa mbere yes bwega sana thank you very much nontu bwa webwa kumwesh na Meru TV na mbere kwa tukio webwa muthikiri orongi bwega sana oraruga mantu yeu ni ya kuthukia mama bwega gotia turano kumana kura lakini bwega sana yogete no peace in Meru kawera akiwa in office gutiethire ikaina mbere kwigwikionekanaga Meru kwino yunge orite augite arindeni na kiugaga ati Meru mantu no kamaendelea tukoina mbere kwa makithuka nkuruki na agitaga mbeto kiria tongore bonthe ba Meru koina mbere kwa baikaraga nthi kengo kwa bakira ithagiria imbi yoyongwa ikuria irengi accountini yetu ya Meru 0707 619 murithiria wetu wa Meru TV niyo namba yetu ya thimu iragomba koina mbere kwa gukera niganati na ugatwira kulingana nago webwa kwiguru kiri mantu mamonthe methire tumakithi na mbere accountini yetu ya Meru nukuona taka Meru ithiete bwega kinyi nyuma ya Senate koina mbere kwigua egitunenkagiria kairi governor Kawira Mwangaza nukuona ataka labda ukewa kwina change nukuona taka siasa kaina mbere kwigua kana muruta wa siasa ukaina mbere kwigua ukinyianyiaga accountini yetu ya Meru kana gugakarwata gatwaranie na bakai mbere tutie thina mbere munora Meru TV leo okay hello niko poa no watu kwa na kuma nako uri na Richard kuma tendi kwa bilo karibu sana Richard tendi kwa wiki kwa kuona kimo tongoria wetu Meru County nare tego wataninya na tongoria bonde aibanga wengwa no menyo ka wika ba ni kando ka bukanga wengwa tongoria yes no mango wena kwatana na kama kigenda pombo yekinya itarengi yes oga gondelia Meru County yetu bai kinya kinya kwa ndege moto na TV ne ike itinara ni ngabana wa Isiolo na ngabana wetu nya tira ali ntoto yo atona kanyaka kauli no tuno kuna atikurara mantu akaunti urayumba kuendelea kana urayumba kana mbere so ndio no ndio twashogerwe we ishenita cheneti ni atwere kibarua kitu ngoke kibatu na tutumbo tendo katuna ngaba no wewe mkuu ndio akire no kuna mutongoli no bari ai namba ngiri yangu mwiko linga walendi au ngana no moya kiaki na kuna no moya lakini kuna kibangu wa bauteseka yes
na ngara na wazia tu ya hiki nya msemo so yende maemshie kwa tu kama bomba nafasi wetu sogeria we na nya grikale bangire utongoria bongo yao ukivinya bombo utongoria baibo mage na ikipiga kwa mnyamlo. Bwega sana kiongozi, thank you. Bwega sana ntubwa uge bwaku, thank you. Uyu aliuga mantu matikari bwega na matikuonekana tama kaina ambaye kwa maikara bwega anytime soon. Ni bwega ntubwa uge bwaku kwena uyunge he. Okay, yakuwa kiumaruka pole sana. Tina ambaye gachokera kengotu watanira Meru TV. Hello. Hello. Okay, bwega sana. Thank you. Katuje kukwarira mantu makone na kuruta mawaziri otongoliani. Tuonile kwena motion yethiretwe kiro na arabu ebonge ya Senate ya impeach mawaziri magavana Kawira Mwangaza. Antiko manya itagaririka na ituriri likainambara kwegwerekeringithagia county ata. Katwe yombera tutia thirwa tukithongagira Meru TV. Hello. Mchetho wena huyo bwega sana. Nurikuyonge Meru TV. Hello. Halo. Habari. Sawa habari yako. Na play kwa online. Okay, bwega sana, thank you. Itagarire kuruta mawaziri geteni kana beta wa CEC. Ndikainambere kwarekeringithagia Meru ata. Do you think ni itagarika ateithia Meru kana kare yete kuthukangia kana kwithirwo rikiongagira murugutira wa gisiasa county ya Meru? My personal opinion, governor ali Senate. Maiya maingi etere akiugaga iya riri tere yakwa irangania. Baba teni ndaandikire i county secretary. Yes. Baba jaja teni ndathithirie iso ende so andikire. Gwem akara akigera meya akigeragira alitinguge ba thirikari yawe mawiya jau. So kia kwambuga Meru bara ba petition ite county assembly kulita CCs baugetene kaba gwita na presidency eu governor asetere. Okay. No nto already meya governor na ndimetere yes kuna makosa lakini makosa jate jakwa ijangania. So the best thing you could have done igweta guchwangania umwene makosa. So ingutikia that is rational area Meru bau bathingatetie mbuge ikawaida ya anto kuthurwa giti kya CC na kiu kingi na at some point inyaba kirega gwimpichwa governor no akire na arua akathithia reshuffle ya cabinet no kethira na gwitire kana na itire ore onge kana athithia changes. So changes imanto ja kawaida. Implication ya changes kire thirikari at this point in time oni ndenda kuimagine changes iwa chiomba gutethia county yetu gukarabo ega mbeta na nkuruki na ndiugo ununtu ikethirwa ngavana ora uga meya te jakwa ija uri ongi kethirwa uongi no mwene meya to assume ni meya jara mingi ja kuthithwa thirikari ne ngavana ga kwithirwa ikiritwe ne antu babe so bokeberia babe na meyo maybe mantu jakabuja buja jarega kugwena ndeta katukamenya kiongo kina thina yo yongwa. So ni mbuga implication ya mantu jau ni ndiona kama antu jomba kubwa nkuruki although tutingena kuthwa tukinyite au asa account mbuge mbere Meru tujikene turi antu bathiri for the first time tuikererene tutuire turi antu bathiri bururu raiji kerere iji chionde okuona ini untu bwa mtu kwithirwa ndeigirwa na ndari na ara mitungu akiuga indiramwire kunira kanywa mathigi aringithirwa akaunire mathigi otene umetutithwa tu yaje uju turi ni untu mantu jamwe me inya incapacity je kuremwa ku govern aringitethirwa kambi rira untu bwa kuthithania capacity building bwa kairo kakwetha gukimenyekana capabilities chantu chitinganene. So logically speaking however much tumba kuga tena capacity aringitethirwa ku build capacity usururi lakini no ati tayari ni kuonora ngugirita na ati tayari kuthoma na ndinu mtu ati tayari kuthoma tumwike kirasi ni umuritana. So mbuge Meru bautwi na challenges nyingi muno na twithathina bwa already mwaka jumojo kura
ndigirwe ngavana akiuga nara mitungu arankitwo ari among the topmost governors ndene ya Kenya na ndio ndachiuria isawa no urankwe no nto menya inyaba bakuranka na ibeja abakauga gwe ketha no kwenda kuranka rete kina nkuranke rukono ruru rukathira rukari no urankwe kuranka te untu kiuria ni atiri abatu nuntu turi AMERU tuina ini tangible project tumba gwita na agwa ngeta abothu guchiwesi na arampumite no mbete neta nkera mukario Meru gitumi ngavana tumba kuga na itete ngugi imurandi fulani athithitie jure aju mpumba gwita nkonania ni na bwakwa na arampumite abothu guchiwesi gutejumbene nuntu jure murandi jure kuga ijo awe ikatheri market open air market ararugurire na kinyayo bandu ite complete kinya kirugura na yambire tu thirikari munya we no orejere arugura kinya in fact tigora kuraurire andu bara benderia katheri market iu abararegete gutonya nuntu inya ntara ite aki bati seteri igwe irie ibangwa bwega uraba komba kumitumira nindacho murandi jura mpumba kuga murandi jojo tangible murandi menya kwene ira tuita inya flagship project ira ngavana tukauga nyuma menya finally ntuko mwaka wira mwangasa atethero ngavana Meru at some point erethero i 2027 erethero inaru aka impeachwa erethero meme yake 10 kinya bara bakuga 10 bila breaks miaka 10 kerembi 10 ekathira miaka 10 ija 10 na gwake tuge ekathira at some point anyume yathira ri riu akethero ari ngavana of which ntiu comprehend 10 gwe 10 iwi story gwe kinyethera ni jitano riu ekathira ri imbi tugatuko tukuga kiria gintu kiria ikia ngavana kawira mwaka juju muimbi pomba kuonania ngavana kawira mwangasa mbuga tiga kioro kingi giakiara gitembene at least nteaga nchone bururu gwe kioro mbene yara gitembene utimurandi jonge mpumba gwitambonania nothing whatsoever niki na arambita ira mbuga of course taka mbeta AMERU yonde ntuko chionde erira ntumangaira kiro na inyari nijo ujumbene na nina juri ajujo ambe chingana Meru turi ariria budget ya mwaka juju moju thiri ya 12 billion mwaka juju turi ariria 14 billion ushwale tugeto uri tugakinya Meru ri nije tugeta twetigairwa nyuma counties wingi na igia tumi ukuona ja atano tia kuma tharakanithi kaba kuringa mpetu twithinene nuntu iba kwenda gutwa bateki miaka ingi kija tharakanithi thairwe neo ina maendeleo nkurukie Meru na ruo ugeta tharakanithi ugeto konora referral hospital ile yao nene kwa Chuka Chuka level 5 hospital wali rais wa uka umanto ngavana Muthomi Njuki na kumenyi inaba kwenda kwerekera asa county ugeto kethira mirandi ya barabara ere ruguritwe ya county actually you can tell that person na kuthugani na county we itite na ikio tumio kuigwa na tharakanithi bari thiuruka bakira na atiri ngavana uju wetu young muno bona bukamurekerie ni untu ba mathogano jara bakuona najo na tu ngavana wetu bwana najo jwangu tukija isarakasi ni pindi izenda na ru tugeta tukamuria atiri health sector ya Meru ikethro ekaria ate 5 years uri ngavana imbi ukethro ukuthithia kiri the health sector ichibitari ngana chikeba chikwapungireno na kwapungirendo marieto ene chikwikwepwo bwega na ndiketha na gwe ukero inya njotege machini chia cancer China utume anyway, my God. Thank you. Kirwa ni horwa rukonania impeach ma waziri ma governor. Ikwethira to bado kwina the other side ni ikithania saini. Ntiko menya saini ino chumba gutethia. No kuona taka kwina possibility ya kwaragania county kagitakano to governor thiretu akithirania saini ino akengo tigira ati county utwika dissolved na ikengo tukathira tugichoka ndebe ni kairi na twigwa tugitana na kairi afresh nukuona untubuta abuka inambere kwa bwikinya nagira well mbere mambuge untubu bwa ku suspend county excuse me sorry untubu bwa suspend county nte kuona je kabo ba ukinyanira thaiji but then buge nko support na kinya indiregirwe MCS betu iba support county yetu ni suspend ni untu na nije chiteve ngavana lakini it is quite illogical ngavana kuma senate yake
antu ayeta kuchwathiri na barabo kale issues nabo etita gweta kuthurania chaini cha kubunja county well that not with studying ito go support fully county ni suspendwe no ndo twachoka ndebene ni personal nkamitere ngo gikwendo kiti Mumeru ngavana alitaji kama mtu kali atia kenda Mumeru erewa imbie kwendekana nuntu thine utu inachio ikeja kuthura ku suspend county kuku gatuma capacity ionekane kiro bichi ngavana then the better. In fact the other day ndikwithira mataji ja kuja kuthura ja kichaina wa waja town ja ku suspend county personally ndachainire kuga ni suspendwe itu tukathure ngavana ongi ingavana wengo urauga kore muingugi katu tu suspendwe lakini then onto bobo tekinyanira ruaruru nuntu procedure niriko nyumego ekuthurania chaini iji bukaikiria president step number 1 president yanenkere IBC nioyo nkai na data register ya ringi kura ba verify chaini ukethiri cha ringi kura ba Meru ba verify chaini una ba knowledge chingani tuna ndi president the next step ya go form committee ya kuja gutegera issues cha Meru process ndaja muno na if anything kinyanyume baba bategera na ba recommend ni suspend na senate yegwitikiria president ya suspend padithia kya take government for 90 days kura chiringwa within those 90 days sherio yeu ne kuga senate no egitarie ekauga suspension ira tuko mitaito thirikari ne choke so untububo go suspend county nintenda kwa irio Mumeru erigire bugakinyanira lakini nincha inite however butumbo kinyanira kiama no kiringeke biama you never know kiama no kiringeke bugachithira ntatu ichi kinyanire tia kinyanira ri at least ukona capacity thirikari obichi ngavana nuntu tukathura ngavana onge wina capacity secondary BMCs beto nabo iba kuthuranya kinyabo ngwa chaini tia kuromba president nawe go create Meru County Metropolitan which is also a welcome call na kule andunguiwa bakiuga na wo anga MCs batena capacity go thurania chaini mbere abe misplaced nuntu kethra ngavana kuga county ni suspendwe tena capacity ya mea kuga county ni suspendwe kaugo tena capacity nya uga ngavana ya kutongeria Meru so kintu kira batu president ombote yake Meru urgently the most urgent nuntu process yeje go suspend county kaju ki almost 6 months ketha no ikinyane kwena mtori tiaga kethero kwena IBC of course gutena IBC obichine gutena IBC commissioners lakini kwena petition ire before court nuntu ba constituency ira chitaringa kura nyume MP ja ura wakwira nyume gukwa constituency wetaringa kura kwina igambarire kotini kuria kethira IBC secretariat nuntu commissioners ibo bateo bichi but there is a secretariat kethira secretariat no iringithie kura jaiuchia constituencies na ijingichia na juju ndiguru apart from the president totijora koti ekagita so that not with studying ninte kwenda kwira Mumeru ate nuntu bakwitha MBC ete onte to wite kinyanira katuge miracles eketha no kiama no kutena MBC na MBC niyo yomba ku verify chaini lakini guketha kukiama kiomba kulingwa okira twetere tutone no kwitha kwe magic yenge tutije lakini gisheria IBC eteo nyo nkugaga kuthurania chaini cha kuthithia Metropolitan is the most urgent right now nuntu tukauga nyameri ewe tantatu e process ya kujurania chaini cha kuvunja county Meru bandu ni cruise for the next 6 months no menye ngavana no amwe nuntu na amwire gampane akabanga meri eje tantatu ne kujukia kiondo kujukia mbaya cha county lita eje lita meri ewe tantatu ketho tena ngugijiri so kintu kya kiumba kuthithika the best ikuthura twina akiateka government na nde antu aithura ikiateka government nguge imwe ira chie crucial especially ja health ja agriculture barabara nguge ja iria chikanenkanerwa kiri national government ikareta mtu wayo na
system eu pakeja kurungamira Meru County ya bunjo riu tugeta ndebe na tukathura ngavana akeja wina capacity that is also okay ni kuringana woni my honest opinion nuntu Meru kire gwitaji ni ngavana wina capacity jau jangi ni ndio naja side shows bwega agatu bakubure kumurikiria mwendo wa Meru TV tukithina mbere kwiwa tukenagire 0707619001 niyo namba yetu ya thimu kuona mutatu wa kuruta governor kana mutatu wa kunangania county na komiteaniria takagomba kuina mbere kwiwa wikinyanagira anytime soon ikirikana wati ikwethere tukinyana ukwenu bukiretagirwa maratati mama magusaina boina mbere kwiwa bwisainaga kaingo gutigira ati ukuina mbere kwiwa tukiunaga thirikari no kuona mutatu utoka ina mbere kwiwa wikinyana kagira Meru TV hello Weke kwa Richard kumagaele. Unyango la security yako ati Ima wasuri jana ngapa na kanze na ala keshine kile. Na maenusika yote kanya. Wa kaleka wale sabara lipishi mawashiri jana na keshine kile. Maenusire. Mimi kwa kwamba kuna no alikantenji wewe to kwa hivyo ngaba no wewe kana kombo karwa security yako tu okay kenda to baba kwenda kinya alikantenji kinya wewe security wewe bana tatu kwa kuona kenda to baba sengi kyo vile kuria okay bwega sana thank you very much you are kethirwa akwina advantage yomba kwina mbere kwiwe kionekanaga nyuma ya gucokerwa kairi governor county ya Meru and you kaina mbere kwiwe ukiaragiria ndetu eno gatwigwo yo no ari twira ta Meru TV hello Meru TV hello Zabana famina habari yenu kwa sana kiongozi habari ya Ogoro Korea Laingon Junior karibu sana bwana Laingon Junior habari ya Ogoro yeko ninje abu bante no zogu baba no baba ntame na tebure na tio sawa kabisa yeye njambo wewe yozo maji bwana Oselio ndio kendeka na umunengera namba ya kwa umbe na ndo nawe otherwise olimbue ambue imkenere tobona na ubudikira thank you entere ije tuche mugana na you're looking smart thank you eni kintu kebiele jaria kimante yonde pokwari ngechangia ambere bwana hoteli au IMBC leo kintu kembere kera tubati komenya IMBC na section yele ka independent na intobiele kuna party ya secretariat na party ya commissioner so IMBC composition yo secretariat niyo ithere na mantu yangu gichonde ira ikusikana na office ndene specifically kadhi mantu verification kambi bionde ikubwithwa but commissioner is the key representative yes na rewa kuotea IMBC te kangweta kinyume na watu wa IMBC mbati kiboko ninko na IMBC leo because those who are rented to verify those signature yes bareo marenge nya tukuwa ni dhwana beto karwa ware teka kuwa ka raisi ate na inya ka munene omwate na inya wa kwekira interim narenge tukimenya account tuwa ni kondiso boyonde kwena county returning officer kwena sub county returning officer na kwena many of those staff para ku represent secretariat yes so secretariat ireo na ireo ikona ni IMBC ireo only urato imunene okunga indika ko varu but uno alurwe within a minute rutu kwaria okay as long as mchakato inaendelea so kintu kingi kiutu iranywerera Meru nitite boya nyara kuona gutithite boya kambi yes muntu kauwa uboka at least kukerio kurektwara gukumbikana yes teka tutita tongoria tunabo anene tunabo yes
na sofa ni wathani bwa Excellency Mama ka Bishop Kawira Mwangaza marieto iyo baujeli batenda kuibwa so mari lakini itukuwa yonde bamenye wathani burio bomwe kuru na baubongwa bari abakuru yana mama bajua tuetwe bamenye nwe aimeyo 19 nao imundu na babati kwithira bachokete bonde tukaika chauvinism so much inve tukwana nthi tukario ntubira tukwenda batu maendeleo tukwenda manto ya siasa tukwenda manto ya kwaria kambi tukuwe ntu thai yakenja ya ntu ibaete taroe thai choro bikunekani tuwe bionde kabia kunura nwaru ruru kungana ruru ngiro weta weta njire mudhara vile so kinteke as a county ndio bati kwariria atongoria bau banene bakairio shughulika nonto mwananchi wanthe na aumia umetwithe tukumia nonto urako yathie kurebiwa ntu batoni bakuona no wanthe njira ira baba gutumira gethe ikwenja barabara kambia party from Caterpillar na mbi kyonthe na ngirinda no mwananchi wanthe akwendekana kimantu ataksi na mbi byonthe no mwananchi wanthe tware akumenyerwa umenye batu tukaethea tukithira kila kiongwa kaso into bietu bionde bwega kiongozi. Thank you very much. Otherwise bwega sana nyano ntubwa kuwe bunda uwa kainya bukongo bukwariria. Thank you. Congratulations, we are watching on you people. Thank you very much kiongozi, bwega sana. Toriamo baba. Bwega, thank you very much. Bwega yetu bwana Laingo Junior nonto bwega bwaku Meru TV hello. Meru TV. Muga mono. Kuma rutero riko. Mpori bwesa sawa. We bwaku ibore ko kiongozi. Thank you. Nonto itekija para taudiga akaikara tenda kokara tuta kapito yetu kwa watu anaje mabuga leo yaba kwa wane sai bulu yetejwa na yetekuruka tutoka nike ma ke wananchi na baba kwa wane sai ni kubunja kaunti kwa tane na mtu huo ni kwa ni uga IDC leo na au no pere inkuona para matone atongeria bara na kongo yeja kubunja kaunti ka itekatuna kaunti ka bujwa na direction yeu apungira ya Meru Tv ke kaji kia resident nande kauga ndio nga mkono kaunti bujwa no to MCA beto na bo bate kwenda position ndoa barenda tukarando na Meru tukaraja ndo batu iti batu turando no teke tukanda sisi akatundo nandi ngakinyitaga ita kama Meru kuruka mezo na masinali agatega kona ndira ndo ikuru na ule atongeje no bero ano ndo mantu ja obongo na tu mwana isi akili yaka so na iba kurutia kwa hiyo kaitirwa aka ngava no muya ngonu muya no mpasi na melo ya busia na kingwa na mwananchi ndokera kwenda maendeleo leo fainde mwananchi ibwega sana kiongozi. So na na bo mwanasiasa anaenda kwa bwana kwa na mwananchi na mwanasiasa mwanasiasa ndio sienda wengo ara ukindu na msiye jetu nandi batigana mama itanguino ndo mama ndo atu sienda kana betera county to batugu na msiye jako maite ibwega sana nchamba. Thank you. Okay, bwega, thank you very much. Thank you. Meru TV hello. Meru TV hello. Yo taka nambere kwa
Kibwega sana. Bwega bwa thikiri bwa kurukira muthikiri wa Meru TV na muno nkuruki iwe bwa kurututu na Meru bathethiritwe na maoni mwe na kulinga na bo ndewa mantu makonere na ithurano bikurutho kagitania ka etithukia kagita kara yatabura labda ukuthetwo gitu taragiria gu mbere athikiria bau betu nteo bakaradia kinyani intini mbuga imegambo tukutumira ina mwanya ni unto kinyani ngwengu tekiria IBC secretariat ireo the fact that the commissioners iba umere obichine teja kuga aande kwa ba IBC kaba abuterwe pare o lakini kwina limits ciango gere aande kwa bomba kuita nerea commissioners bomba kuita katiba ya Kenya ete contemplated IBC commission IBC secretariat contemplated IBC commissioners independent electoral and boundaries commission ina commissioners secretariat nego tetheria commissioners kulita nguge yao so nguge cha secretariat kionde well ibo technical experts kirifiund secretariat ne ringithe ya kura yongwa neo secretariat ni dangu giu kionde lakini secretariat ithairwa ina igairi powers cha commissioners ke gagairwa powers so kethero commissioners bateo bakuga powers secretariat egeta kuita nguge iriko bakethwa bagita nguge bagairi no kumberawa na iketo minda ba reference ndongi kule MP ora wakwire this signed wakumana I think it is I think tetarikura there is an MP wakwire last year I think so kana hali this year I think mweri wa thatu monkana harua constituency witaringa kura there is even an MCA I think it is in Kisumu if I'm not wrong I'm verify monkana harua bataringa kura niki na kwina secretariat ireo ini onto responsibility ya secretariat imwanya ne commissioners commissioners ibo bali ina rite kama ketho ba technically on the field ije wore tukuga governor in fact na ndeke governor na batere kuthoma ngugewe na commission ikuga ngugi ya kuga secretariat kega gairwa commissioners ibo ene ngugi yo ngwa so chainira chiikwa chiajukwa chikirwa president anenkanire kire IBC isawa secretariat eka verify bururu no inya commissioners bare no secretariat eka verify lakini ngoge kwa announce ichingani kana itengani ne commissioners na utege baru gere are anze guru igachainwa ni IBC commission IBC chairman wa commission no batere gochaina baru gegu anze guru bakiuga nteto eje ne kinyandirite na kethro atio kinya CEO no achaine mbataga achaina for the chairman so ketha ucheti chairman ureo CEO aga achaina for which chairman otie so na ndemo thikeria ojo na mbere we burura nkuga na rira mbugire 6 months training ko contemplate 6 months ari sheria ko contemplate chio ni nto iruga atiri process yembere ne kujurania chaini orindi na ndimo ya mbere ajutite kuthira tukithurania ya chaini poli ke kuthurania bone nkeri president ana nkeri IBC e verify chaini IBC ere ke ko verify e president ichingani president athithie committee ya gweta gutegera mantu ya Meru committee gweka eje karo na ambie tegere ethithie recommendations cia ke president kethira recommendation yawe ikaunti ni suspendwe president ere of course andikire senate akiuga committee ndathithirie ere recommend county ya Meru suspendwe senate in discussion to we bon debate ya approve you guys aso to gwetekeria ni suspend president announce county ya Meru na Kenya kaseti umekiuga county ya Meru iko suspendwa kuma ntuko president ya thithio ntobu katiba ere ya na ntuko 90 within those 90 days iro kura chibatere kuthwa chikuringwa na ntuko 90 kukathwa kwena kiateka government kukathwa kwena baraba kagwatira thirikari no president yoga appoint so rira nkuka ka 6 months nditaga these 3 months cia mbere cia kuthurania chaini cia kunengera president anenkera IBC e verify ita verdict yao committee ja
yejetegera mantu ja Meru recommend gi president senate yete discuss ya approve president yagaseti akiuga to go suspend county ya Meru kuma ntuko iwe go suspend ina 10 days kura chiringwe so kethera na 10 days ichiri ala mwicho ai gitari ringire tumiri aja nyuma iringana. That is why I was saying ngogeu ejuketie gitari kai according to me is 6 months na kure wieta ekete nyambi odi 6 months ara aketuije time yongwa erete umba gukurukwa nejera ni katiba yugete kuma president yagaseti to suspend within 90 days kura chiringwe. Bwega sana. kwina antu baria bathetire sana baria batiko nenkero kanya gakwigwika kana bakuruta moni mago. Bwega sana. Kindu na chobasi gatu inambere kwa tu ikunengageria warania na ati twewe bwaku iboreko. Meru TV hello. Hello. Meru TV hello. Habari ya ugoro? Kaka tutakwere no bwega kidogo ntikumenya Okay, Meru TV hello. Kuna mawaziri ya kawela kanile kwa Senate. Na yuko ni piti kwa leo. Kwa piti mawaziri yale. Kwamba kuona sisi dele ndio kwa. Okay. Bwega mheshimiwa agatucokeria agatwira agatweresera mantu mamukethira ukaya kwigua mawaziri mamba akanirwe igavana na senate bakaya account watweka ba wimpichwa umba kwiwa kwina change ikaonekana aga Meru kulingana na kiongozi. I think itugucokete kiuria kiu na ndauga kulingana na uni my personal opinion. Mawaziri jara jakethura uma bakana oni ngwetekia uketho kwina positive change kana Meru ikabuja ni untu kethira ngavana ariuga ibo ene makosa na ndetwa ani ora wina makosa ri tija kuga inde tukaretwa muntu mwega urote na makosa kwa Meru ikabuja na mbuge for instance Jonto County Secretary governor na mwakiusire na inya mono ari na senate meya jama inge ugireteni i county secretary mantu jama inge mono jara including appointments na nambi jama inge jara ugirete ni county secretary so nuntu we yona na janwe uthithe jama jama inge kinyume is the right time afis the music bwega. At the same time kinya after kuthiri impeachment yeji the other day turona barugeri kite kuma obichine ya county secretary barugete bwiri kuri communication between deputy governor na county secretary ne kari kimetandaone na of course ne nunto ne kinyimuri jo county secretary we are sure erikere to obichine ya county secretary au there is a very big problem. Okay. Yes. Bwega sana. Kwina tuthome message nkaitu irankuona ndiaga. Ask that kiongozi, how is Kadhuri involved into MCAs and their boss battles? Bwega sana tika kuwateku. Haleluya. Ask that kiongozi, how is Kadhuri involved into MCAs and their boss battles? Bwega sana. Kwina oyonge, okay, oyo kugete tu nenkane kanya kulinga thimu. Bwega sana linga thimu yaku tukainambira kwe tukithuka ibwega. Kwina oyonge ethiritwe kinambira kwigua akeragiria mantu mama ya Meru akauga Meru ni kubatira kuinambira kwigua egitagirwa atongoria bangi kengo gutigira ati mantu makuinambira kwe makegiri bwega tuga gukumanako. Meru TV hello. Meru TV. Leo kali salama. Tu sasa kabisa ego. Maoni yako ndiza atiri. No we kumanako. Radio na John kumagya. Karibu sana. Maoni yako ali. Datagera ndene Meru gogo ile ku. Chundwe ni MPA deso bena busana. Na ndiko kaba kanda director bendera ole itiga wirugo. So ni support county ne bunjo Tugura
antu ba na akiri ekuri ntu kumenya gukurunga makiri munjaga agacia andresi akonekana ugu onara gukwaria ntu atega baba baingi kinya bakiarithia ntu tukona ja RCO kwari okay bwega okay bwega thank you very much kumagaruka ariwa wena wo support mantu makonina ko bunjo wa konti rutero rungitha chetu no ithiete na mbere gututiganga kwina kiure kuriaga how is the Kadhuri involved into MCs and their boss battles tieka na kwera kiuria ku imenya unika nterere wa their boss battles their boss nterere wa who is this boss battles batibuge Senator wetu Kadhuri Murungi na MPs betu bonde yes na atongeria Meru bonde yes parenda the best for Meru na iketo mimbugire from the onset yes atongeria bangi bonde bachokere ngugine ciao na ibakurita ngugira mu Meru abaritere barita abathurire barita yes ngugira mu Meru abatumire nuntu me sometimes inya anto baba bagutumiro ingavana rimwe kwaria mantu ja mwinyi bondigaria mu Meru aringire kure ithanthatu utuyomba kumbonia kure iu ingi chionde ni consequential ati kure era ina gitumi ke mu Meru ikure mwaki to umareru kire oringa kure ithanthatu ici chionde ithanthatu chiena gitumi tigutuika kure mwaki nio yati ina gitumi wingi chionde ni they are nothing so mbuge atongere betu bonde bagwatanirite gwachikisha Meru ni karibu ega na mbuge okairi you know iba alitere ngugira yare yao rira babatere paracho athiri orira mwambiro na imbugire na ituonere nya TV-ine yes paracho inya audience na gavana ararega kuoneka parathithi nya muchemani na president gavana areta kumira ndu nao bara nya muchemani orare bareta gwitirwa kateos no mantu ja maingi jera bageretie so at this point in time uria nuntu no wina kira kinene itugira Biblia yongo eruga uria onenkeri Biblia bingi no ubi bingi bikwerekirwa kuma kirewe no wina responsibility ya guchwa bau bangi na nimbije abachwa na ari genuine na tayari guchenjia imbije atongeria betu batyo minkoro ari atongeria betu bate babo monkoro barenda the best for Meru na the easiest way ya kuona the best for Meru nio the best lakini incompetence nio tutemitikiria ati Meru nuntu bwa na famina sibugere atiri ntetu imwichitige kwairanwa in fact tutewitaji unity kanyua kena Meru itana mbere turitaji unity mathithio ngavana inya ate gwitinya guchwa antu ba winya thiri tukuga u akaita nguge ore abatere na aru akethwa supplementary budget orire ni kitu assembly ari are ni mbecha tieta kuthithia nguge iri batere kutho igithithagua ethro akiura gwambi gotika atite nguge we ngavana MC barite nguge hao ya assembly ya MCs ajumbe bari iba nguge ne ciao senatari nguge ne yawe kutinu nyaba gwitana na ike tumbere mu Meru ngavana akiringa ituma na ajuju na aru senata atinda na endia ba mira Mombasa bagichwa antaire biashara ya Mombasa inguge ne ya wari na ndi nuti kwera ngugewe noro gutinda agiringa ituma ntuko chionde na mbuge atiri mu Meru na abatere kwera wa issues cia siasa issues yani ndwaria cia siasa gutiro chikaro thira forever and ever nuntu nyume miaka 5 no tukaringa kura so definitely antu baatura bakiaragia utire antu bakarigirwa kwaria kinya twarike tukuringa kura 2027 antu bakendelea kwaria even anything inya miaka 5 ethiri tware thirikari kwanza kawira mwangaza miaka 5 ethiri kibawa athiuruka akyo nuntu atakira so antu babonde bari Meru bategwitaji gukira kenda kawira aritangugi ikawira ogwitaji kumenya na nenkerwo giti ritangugi nguge kwekiria antu bwega sana thank you very much kiongozi bwega nontu bwa migambo ya kuna bwega nontu bwa labda tukirikire migambo ya muthia kire mu Meru migambo ekwe muthia kire mu Meru ndena kwira mu Meru atiri Ameru inya batu twingo ituruguke metho turuguke matu na turugure mathugane jetu tigeni gukarajeka chakaorera thongomere ngurukie mantu jau yangi ati muntu onde agwata Biblia ati umba kurua kiuria
akathithio uria kwenda nuntu akina gwete Biblia itubu antu betu nya Biblia ngone twiririrwe bikeja bibinge bikiuga ini ende Jesu agatwira bwenda kubimenya ti migambo yao bugatega bugatega inya biama bila bakaringa tegeni mathithio jao na ndio ninde na kuga atiri however much ngavana wetu ari bishop nawe nwe ngavana wetu Yes. no monka tukamuria political questions nuntu na ai political responsibility ingavana i bishop kanisa ne bishop agitumairia aturaguo kiuria muntu agweta Biblia etumairia ara mbere kinyaga tumiria orongo uti muntu umiria omuria kiuria lakini natu najuju turi siasa ene onengerwa mbeca cia mwingi nuntu ko thuri na kura Yes. tugakuria ne ate nikyo nuntu weta gutumira milioni 49 paisigiria ndam ichoke yune kare itweke thina kiri ntura yonthe no munka tukuria kiuria kiu tutikira kinyoga kama ta Biblia 10 ukarume mona maigo ingiri mutwe igiri cie njarene swali hiyo tutauliza so mbere mumeru ituerevuke tukunure metho tulikane twaringire kuri ithathatu tukaethie kure iwingi inconsequential nuntu ba Biblia mwake nuntu ba kure mwake kura chionde china gitumi kiba utwi o muntu naye opportunity alite nguge yawe na worua kiuria nuntu wina obichi ya thirikari chokia ketho te kwenda guchokia ri ndie nja nawe gutugakuria withirwo te obichi ne mwingi no tugakuria kiuria wega sana. Thank you very much bwega kiongozi bwega nuntu kuona kanya kuya tuongo twina mbere kwa tukenda ngini kuona ntu bengi sana bana betwe bakina mbere kwa baetu igathi muchora kini the other side iro tha chetu kuina mbere kwa ikithiraga na kandi na mbere kwa ngisho nkatho chimwanya go ina mbere kwa wekara TV ni yaku waina mbere kwa kiringa thimu yaku gitumaga SMS yaku na waina mbere tu kwina baingi mbuga bakuthikirite chini ya maji tu pole pole bwega sana no ntu bwa kuina mbere kwa bwitara Meru TV na munonkuru kimubango uyu wetu wa rumuri rwa AMERU kire mwesh bwega sana muntu bakuona kanya ukinya kengo tu inambere kwewe tokea nagiria ntikomenya baba ngitugweterete bwa ukarire lakini ntikomenya we tina thina tukainambere kwewe tukimenyaga baadaye wewe kwewe akakwina untu bone na gunjirani bayete niyo kawethera bambetera ni family wa Kimathi uko ni kwa Meru TV rara bwega. Privilege marketing ni bokugwata ugeni gwemu wa biashara na onjorithia kire muchemane jwa kwa riko ni biashara. Muchemane jeo jukethera jore Greenwood Mall mutindo kangangi kwambiria tariki 22 cia Disemba. Mwanka tariki 24 cia Disemba na gukethera kwina ataalamu kurukia 100. Muchemane jeo jore na onjorithia nkabo. Tore na ofa ya kumangiri 30 gwitia kuigwatira kanya kuonania otea bwa biashara yaku kwanjorithia kana kusponsor muchemanio jio mworoto munene ni kurita kanya ga kwagirithia biashara cia Mount Kenya na kajaga Mount Kenya kuigwatira manto nkoroki turingire thimo gukurukira namba iji 0720 386 278 kana 0711